laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوه تبارك وتعالى في السر والعلن. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سيبه جلبه تدبه توليبه مسجد التقوى كسار ميدن كتونو دو ان يتي الله تبارك وتعالى اندو ان كن لاد ميدن محمد صلى الله عليه وسلم en seditike ala rewetedo e gonga tawana fay rewdo lorra mo rewani sona Allah. En seditike ne laado mede Muhammadun sallallahu alaihi wasallam o jiyaado Allah ko ne laado Allah. Arestay don feji onoyo musibbe julbe mi wasike hore am mi wasike on bulugol Allah tabaaraka wa taala. Allah no noddi en nokkeli buy e der alqur'ana on yeti en yu en hulumo o noddi annabaajo meden on spécial man fere o yeti mo yu hulumo ule Allah tabaaraka wa taala kene e gondo ule Allah ka golleli modon e ka galleli modon bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. khutbatuna al-yawma yawmul jumu'ah 26 aw 27 min jumadil ula li'am 1444 muwafiq le 1er février l'an 2019. الخطبة اليوم يدور حول ذكر الله تبارك وتعالى لأن الله أمرنا بذكر وأمرنا رسوله أيضا بذكر الله تبارك وتعالى حتى قال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. مصيبة جلبة تدبة خطبة من هند جمعة yande nogaye jeego maadum nogaye jeedi goddum e mum wi'eten dun jumadil ula dun no wi'e ka haala meden fular parannaya buru maadum paran tataburu parannaya buru maadum paran sakkitordu fulbe ben no gollitira dido kongudi didi kala no hawrodiri nyande go lewru dimmuru e nde do hitande guluje didi e 19 miladi. Aray ko subiden hande khutubugol ko yowndiri e jantagol inde Allah tabaraka wa taala. Sabuna musibbe julbe no wodi buyi e jogiibe jawdi jawle jane kono hara berde mabbe den no wuli berde mabbe den deja hibe tampi hibe sonji wallahi hibe huli hibe ani hibe mafi wallahi en andi wona joga gon dido jawdi jaka buttinta berde ino e buyi yimbe laamibe kono tawa wallahi e hore ko be laami ko laamuji jani kono ta berde mabbe den butta wallahi ta be huli hibe ani hibe mafi wa hakada. En andi wona dum do fo jonnata goddo ko wiete ko buddu berne. Allah tabaraka wa taala o dalani en non ka suratul ra'd o inni wo aybe gondimbe on fotta itabe maramo yembuyi tabe marala mu buyi be mara jawdi buyi kono kayida be o berde mabbe den butti. Alqur'ana in acimi eto ma secret kon do wadi berde mabbe den butti ko sabu ko be jantade inde Allah ne ko he faame ko jantagol inde Allah buddi ta berde wona jogagol jawdi kono non musibbe julbe dewe didi
maɗum wadde ɓe tati jama on no tertiɗe no welsindi fi majje a 90% ala waɗude ɗe e nder 10% waɗayɓe ɗe ɓen kadi a 5 ou 6 ou 7% kadi ɗe ala wadde no waɗirte no jeeya e muɗum ko ko wiyete adkar wallahi ɗum ɗo tertama wallahi ɗum ɗo yejjitama fi mum tawi noon a wata wurude e jam a waɗali adkar siɗa faala bidse aduna allah fo je a jogotoɗo siɗa faalara kawni directeur ko ɗum woni e banque central afrique de l'ouest siɗa faala a wonay directeur ecobank siɗa faala a wonay directeur orabank siɗa faala a wonay directeur banque mondial suisse to fi a woni ɗum ɗo fo siɗa faalara kaw directeur wall street ka dalaji ɗi moƴƴinte ɗon new york city kono hoore ɗum ɗo fo yaahi sa wonaali jantotoɗo inde allah ɓernde ma nde buttatagoy ɓernde ma nde ndejatagoy anana yimɓe buy no wiya mi si allah wallilam mi heɓi tel no hara ɓernde ande ɓutti so allah wallilam mi heɓi gallem kam mi soɗa kam mi hewtita min e ɓengure ande no hara ɓernde ande ɓutti o heɓa ɗum ha o gayno ɓernde ɓeyda wuurde alqur'ana yeetike secret on no ɓuttinta ɓernde ala be dicrillahi tatma'innul qulub ko jamtagol inde ɓuttinta ɓernde an noon ya ware kono a wattaɗo lutti ya hirse lutti ya haɓɓe a watta ko wiyete kon adkar si tajayyana waɗa ko wiyete kon adkar a waɗata kadi no waɗi wa akhbarana allahu tabaraka wa taala fi surati al-ankabut wa qala utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi s-salat inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu alim bima tasna'un Allah tabaraka wa taala inni en ka alqur'ana ka suratul ankabut janto koko na cippinede e maade immorde alqur'an c'est-à-dire jangu alqur'an ñiɓe julde haɗete e dendanangal piiji bonɗi kono mi yeetono jantagol inde allah ko ɗum ɓuri mawnude e dendanangal piiji korto kartare ko wonɗon ko allah wi seede o na noon wasi mi anndaɓoy ko jokkuɗon fof wasi mi hottito mi wowi wallahu ya'lamu bima tasna'u dendanangal ko huwoton ko himo andi fof o were fi fof o addi o inni ko jantagol inde allah nde ɓuri mawnude c'est-à-dire na wasi haray o mawni jantagol inde allah nden e hoore angal tefugol anda ɗiya piiji tan o wi dendanangal ko jokkuɗon fof ɗo andi hakkunde julde e korka hakkunde jokkere enɗam hakkunde commerçant yaaga e yawgol golloya ka ngesa golloygol ka dingra allah bihi ko annduɗon kon fof miɗo jokki e bihi ko jokkuɗon kon fof miɗo andi kono e nder ko jokkuɗon kon fof wala dicrullahi akbar ko jantagol inde allah nde ɓuri mawnude si tawi ɗum feeƴi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam man lazima al istighfar ja'ala llahu lahu makhrajan min kulli dhiqin wa farajan min kulli hammin wo kala ñiiɓuɗo kala duumiɗo kala koolondirɗo kala motondirɗo e jantagol inde allah allah waɗanaymo yaltirgal allah waɗanaymo porte sortie kala crise kala sattende nde heɓi foti ko probléme de famille foti ko probléme de travail foti ko probléme de la santé foti ko probléme de probléme allah tabaraka taala waɗanay porte sortie ka o yaltira e on muskila muɗum o waɗanamo yaltirgal e kala suno e kala ande e kala mette ko honkum o heɓi kono noon sarti on ko man lazima na man dakarallah na kala jantiɗo inde ko ñiiɓuduɗo koolondirɗo noddodirɗo e jantagol inde allah ne hara ka o yiya wo imo janto inde allah tabaraka wa taala wonen jantotoɓe inde allah jantagol inde allah ɓurɗi tawi archike hara ya haali karma ko batene fii ɗum hara ujaali hara moƴƴinal fo biye hono tun jantotoɗo inde allah jantagol inde allah yanñay jiidi fowtoɗa e ko wiyete kon waɗoygol traitement ñande o sonnajo ma ɗon e clinique nokkel kaare labtani nokkel kaare par ce que jiidi ndin sana bampa wonu jantotoɗo inde allah ɗiɗo fof ne woto ñande goo groupe go arno ka sayyidna Umar ibn al-Khattabi amiril mu'minin o wi meɗen ari ya torano men allah fi jiidi minen jiidi ndin ala heɓade kamen o maake yaya jantoɗo inde allah woɓɓe goo kadi ari inde meɗen ari ya torano men allah fi ndiyam ɗan ala saajude kamen o wiya e jantoɗon inde allah woɓɓe goo kadi ari inde meɗen ari ya torano men allah fi dimɗe fi arske on yo yaaju nguure on yo heccu ɗum o yamiri ɓen kadi yaha e jantoɗo inde allah wa ba'da dalika su'ila Umar ɓaawo ɗum sayyidna Umar landa an ko fi honɗum ɓeɗo ɗaɓɓirima piiji sertuɗi a jonni ɓe fof comprimére wote oɗa wi ko paɗi oɗa wi ko typhoïde oɗa wi ko gastrite a jonni ɓe fof façon lekki woodi pourquoi
واستدل عمر بن الخطاب سيدنا عمر دل نوريون قوله تعالى على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام حيثما قال وقلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كودو آية كسورة نوح سيدنا عمر بن الخطاب دل نوري أني وهي النبي نوح يتك يمبي ممبي أوي وهي كونو يمبي منكم يوسيون جانتي إندال son jantike inde Allah wurtay asama ndiyan saajay kokke wadata ndiyam pompi yahata candi bebata kolonji di bebata koydi di bebata tout fo attaché à dhikrillah fo no humodi de janta go inde Allah tabaraka wa taala jante inde Allah moƴƴina nay on jardin ji men monde ngesele monde plantation ji modon ni tout va bien fo rimay fo benday fo dumannoto babbati nyamata wurdata sama nyolata kilti nyamata wuybe wujjata e ko nande tatay dum minni yon janto inde Allah tabaraka wa taala Allah ko ren bibbe worbe itte sike ko wiete ko bibbe rewbe kany ndo fo no humundiri don no ko yusili sama alaykum miduraran ko ndiyan tan ko to ko ndiyan saaja idan tam way jalla ko jannatin ko hebbugol ngesele zardenji ta contuji di mojjay dunkeji di mojjay ngesele de mojjay plantation ji di mojjay are may ko kunni so nyaabuy ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهارا ودنا كويته كونتال وبني فقران كويته كون بيبو tout attaché à dhikrillah tabaraka wa taala dum do foko ko humondiri e jantagol inde Allah tabaraka wa taala jantagol inde Allah montay bakkato jantagol inde Allah yanya yarsi jantagol inde Allah sellina nyabbe jantagol inde Allah he ndo wawi on yetade ka gundo ka haqiqa jantagol inde Allah yiltay hay koddoriyeji go'o yalla hoddiram wela non nanude wela non jabu jantagol inde Allah tabaraka yiltay koddoriyeji go'o wi go'o di Allah tabaraka taala hoddirno hewde jantoda inde Allah ina o désolé mi firti mi acci don parce que biji din foga kamako ويمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب Allah hino monta konko fala e ko fodu no kari hen to monta beso mi firti bay ko bakito hombolando to imo tabintina e nder ko winda ni neddo hebay mo ma o hebay konko fala o na wi ko mi windi ma yubaddal wa ma yughayr watti tatake wayda taake ko mi wi konko dum parce que wayda o mulkita lawil mahfuz kat makko idan wonen jantotoɓe inde Allah musibɓe julɓe tedduɓe ndaare ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki mo andanɗa hoorema qad wofira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma akhar mo andanɗa hoorema o yaafama kala ko feƴƴine bakka o yaafama kala ko waɗoy oɗo e hoore mum déclare womin mi wiya safla tubu ilayka e nder 24 heures plus de 70 fois baɗo fandi o amata tawara o manti hoore makko Anas bin Malik inni kunna na'uddu fi majlis rasulillah menen meden konta e jonde nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam wotere pet astaghfirullah mo woli 100 fois stay kanko mo inna en do nyallangal fo hala 70 fois ko tawon o manti hoore alqur'ana wi wala tuzakku anfusakum walakin Allah yuzakki akhi ko antaw do a fenay a wujjay a ño'a yimɓe a golliray riba waɗo to feƴƴirte a ƴangata alqur'ana a waɗay ɗum a watta ɗum an ɓuri handude jantagol si nelaaɗo déclaré min mi jantoto inde Allah nder ñallal ngal laabi 70 an yiɗa handi déclaré a jantoto ɓuri laabi 100 par ce que an hadise lowɗo o selluɗo aya alqur'ana montaɗo tabitaɗo yaaga ka windi wonde Allah yaafukema soɓe e sama kala haye tinde e taade idan amuri handude e jantagol inde Allah jonnon al adkar yugsamu min ismain ko wiete jantagol inde Allah tabaraka wa taala hino fecci ɗiɗi rabbin ɗinayi ɓe inni khutba on ko e nder 30 minutes no fecci ɗiɗi wa minha al muwaqqat wa minha ghayru al muwaqqat ko wiete kon adkar no ton ko heewata ta no mari leer heewo ko silero yoni waɗa adkar o sa waɗi adi leer amara baraji no way mo juuli e waali no way mo hoori suuma e deraji o way wan mo hajjoyi e suuma e ma e juldande ko nanta tay hino ton adkarji ɗin ko andanɗa hoore ma mara wakutu mara sha'i mara nokkure landaki laaɓal landaki angal laaɓal
landaki da jodi landaki da dari adkar jide hino idin don façon jididi wa fi khutbati thaniya sanubayyinu dhalika bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الخطبة الثانية الحمد لله وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله وأيضا أوصيكم بتقوى الله دائما وأبدا. خطبة ميدين دي مو فاين إن يتي الله إن سيدي تيكي كو كانكو توم وني ريوتي دو غونغا إن سيدي تيكي نلادو ميدين محمد كو جيادو ماكو كو نلادو ماكو فهين يواسيك وندم مهلوغ الله تبارك وتعالى. الخطبة ما زال يدور حول ذكر الله تبارك وتعالى. خطبة هاني ويوالدي إذن يوتا فيكو بيتكون جانتا قول إن الله تبارك وتعالى كالير دينغول يمبي بنفيدو ويدتا جانتا قول إن الله ترتا جانتا قول إن الله ويلسندا ما فيمو جانتا قول نتون نونكو يابتا دويتاتي لنفو دين نونتاتي كالا لونتتي كورو ejudo yimbe wa minha al-adkar ino emaje koko wiete janta gol inde Allah tabaraka wa taala wiidan ka khutuba arano janta gol inde Allah fecci fitti no emudum ko tata daiman wa abadan ilanda wadugo ino emudum ko tata wagutu mun ko hewa adore al-muwakkas dido azkar itawdi zaptumun ko yonata wagutu mun ko hewa na ya wad adi hewde sewi kadi awadi lan na ya wadi to bawo adden ka be misalji wano didi ma wano tati ma wano nay wanaktafi ala dalik o wadina wona be kutuba nede ben ko faamu be ko be wona kutuba nede fi mudu wa minha inoje ay mudu masalan jaal hilal lewrundun dari oliyede anate e ko onduni te jandu do kadi darike te jandu da kadi mayi ka ko onduni oliyede dum adkar heewi mo wadata nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no windam ma ɗon no wallinam ma ɗon ɓaawo a yi'i lewru ndu ko gasata janngo allahumma ahillahu alayna bil imani بالتسليم والإيمان والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله أستوى وني مفالجيك أذكار سيدا إذن أدو أذكار إلا كيدا لور نداري كتاب نياند جيت ما بتشيكي أمير كنياند نداري إنديه كنياند جويه كنياند سابو نياند فندو دا أميرو katab arano yanga odo akka o heewi ndum don lewru ndu yida ila kandu dari don handu ma ya masalan Allah tabaraka taala windete ida rewde Allah sabutun ko janguda on adkar goto kayida ndu dari allahumma illahu alaina bil amn wal iman wat taslim wat tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbuka allah hada huwa al adkar o kanyum adkar wowlite do est ce sa yi lewru dari ke da jangude bay no gasare no wudu no nanen tawnobe wona d'accord wonde dewangal no yeba hino hawka on ko hewo sayi to indu jango alanda ka wulgol dum hande kadi sanati ka suda yalti agi tinda nanda ka wulgol dum hande kadi ko hewo awadi mo lanni inta wakadhalika wananon ajuli waqtu farilla salmini idalanda adkari akiba sala idalanda don adkari di watta batte julde wona astaghfirullah la bi tati allahumma anta salam ka salam haka hatido sidum gaini wada subhanallah la bi capanta tetati walhamdulillah la bi capanta tetati wallahu akbar la bi capanta ndo kadi ko batti julde won ko landa ko ila ka salmin da wago farilan haray wago tundo on heewi wara yani ndo kadi ko mo wakkat o wagintinati kono ndare si salminama musibe jul do yo o salmi hondu makko nu yeyi ka tus téléphone makko notagol appel noddanoɗo ma dargol SMS mo addana ma jabagol vocal e ko nantata joni ayi ay moko ba no naate groupe WhatsApp jemma on beeto himo hiiri dede yimɓe ɓuri temedde jotano kak groupe o décida message e message wil vocal e vocal wi ala feƴƴiromo jentoto fof dewe ɗen kan no wawi feƴƴiremo ɗum e laalayi ɗum ko ɗum andirton ala e meɗe mo mara hakkil be aynay bi vocal cippiɗo ka téléphone maɓɓe ɓe jentoto ta noon ɓe mari ɗum kadi groupe ji dolle kala ko feƴƴi ɓe participay andi jaka sen ayni fiiɗe dewe kadi jaka ɗe futorta e par ce que ko ɗen ɓuri fanɗude ko ɗen ɓuri hayfude di o tolle groupe WhatsApp telegram imo
ko tawata hiɗen jogii hannde Allah tabaraka wa taala o seeɗata mo jarribo en hen ayi ɗum ɗo ko adkar wonɗo heewde ni ko wano noon adkar goo heewowo kadi tammu masalan lernde fokkitanɗa ɓeyngu ma ka mbalde lernde moodi ma fokkitanɗa moodi ma ka mbalde wowla oɗo adkar ɗon kadi woodi ko heewi allahumma jannibina cheytan wa jannibi cheytana ma razaqta ɗon kadi ila ka fuɗɗuɗa yiidude e sonnama ma ila fuɗɗuɗa yiidude ɓe e moodi ma haa gayna few yaha lootoɗa longal ngal hara hiɗa winda angoy ko juulgol jokkunoɗa konko jokkuɗa naa ɗum jokkunoɗa har a juulay ndaare ne weende ndaare fasi ndaare golla seeɗa soña ɓuyka madama a wowli on ɗon adkar ko a windeteɗo hari a juulaygo yoni hari a janga yoni hari a howra yoni hari a jantoto inde Allah ila ɗon haa gay wa hakada a fokkiti naatugol ka hurgo innaɗa ya adu naadude koyngal nanangal wiya bisimillahi allahumma inni audu bika min alhubusi walkaba'i sa naati hara a pewtirali funnange hara a pewtirali hirnange enen ngaa siko ɓe waɓutumum wonɓe siko ɓe gibla mum wontiri funnange ma hirnange ɓen ɗon koyeɓe pewtir noon joni funnange ma hirnange yani ko gibla on wona évitede pewtugol ko gibla on wona évitede huccu sa gayni aduɗa yaltinde koyngal ñamal ngal wiya hufurana oɗo kadi adkar kadi o heewi a ƴettata nde iɗa naata ka juulirde janga naatirteɗo ka hurgo a ƴettata naatirteɗo ka juulirde janga nde iɗa naata ka marché kono naatugol ka marché ko raɓɓiɗi no waɗa ko jange yaltugol no waɗa ka jange naatugol ka juulirde no waɗa ko jange yaltugol ka juulirde no waɗa ko jange kono yaha nini ka tooliɗa ɗo sa landama ene ahi rappeli ko koyngal hongal adinoɗa naadude ka juulirde ɗo joni ɓuri heewde e men tawa anda ka hurgo joni ɓa a naati ƴettugol salligi yalta salligoɗa ko koyngal hangal de adinoɗa naadude ko koyngal hongal de adinoɗa yalta anda lernde goɗɗo fokkitani ɓeyngu mum ara haqqille ɗe suumiki ƴangugol o addar ala huɓugol ɗum fawo ko wono noon lernde goɗɗo yi lewru ɗum ɗiɗo adkarji fof kadi kala adkar heewɗo ko imma wowla ko duwa wowlede ko imma ɗaɓɓa goɗɗum ngo ko wowla kono kadi hundukon ko ombotako labudda wowle e masalan si lewru ndu darike ko imma janggaɗo imma nana oɗano fe ey ko hondu kadi de ni ko honduni ko lewru honduni korko karta ko ni ko wano noon seede ko jantagol inde Allah deƴinta ɓerɗe ɗen si on yehi e galle ka ndiya woni saajude ka parñitte woni waɗude ɓe jantota ko inde Allah Allah no wi en ka alqur'ana kala mo jantota ko inde Allah nden haray ɓernde makko nde wonay ɓittunde wonay sokiiɗo wonay ɓittiiɗo wonay mo gurdam mum ɗanta ko ɓittuɗam wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka kala ɗurniiɗo wedditiiɗo néglisɗo e jantagol inde ande o heɓay ko wiyete ko gurdam ɓittuɗam seeruɗam siɗi ko kankon plus riche e nder bene siɗi ko kankon plus riche e nder afrique de l'ouest siɗi ko kankon plus riche dalle mondo ante alqur'ana inni walahu maishatan danka haray mo mari ko wiyete ko gurdam ɓittuɗam yaddanam masalan yaheɗo e galle ka ndiya woni saaɓide parñitte ɗen no waɗude gonnuɓe landano wowlugol ɗon fewdo ɗeɗo parñitoto adkar muɗum on kadi no ari ko nde ɓe jangata tun adkar o hande kadi ɓe wuura e jam hande kadi ɓe deƴƴay kono nde tawnoɓe jangaji adkar on seede ko gonga alqur'ana ɓe wuurata e jam gurdam ɗam ɓittay nana ɓe wiya joɓiɗon debbo goɗɗo yoɓota ko ndiyam ɗam no arda waliɗo hippi o inne yo ajjo ajjiɗo inne yo hippo e téléphone on inne yo ɗannine ndaroɗe ɗe fo muɗum inne yo hippe kono haray ɓe wurirta ka nder sewɗo wona yo ƴoɓe wona yo hippe wona yo ajje wona e téléphone huɓɓine wona yo radio huɓɓine bal ko ɗum woni ndaroɗe fo kadi ko woni nder ɗum ko yaltiten kadi walline hippe ko par ce que ɓe jangali adkar si ɓe janngono adkar on tuku ɓerɗe maɓɓe ɗe wonayno deeƴude sele ɓa hitongol no towi wawen nattondir wa shukran hande kadi sa janngi adkar on hollali dey parñitte ɗen hawrata e ma na ɗum wi'a kono ila ɗon han parñitte ɗen accita haray an a windama wonɗo wadde adkar
wano non ndiyan dan jewi atanjini kadang ara yon dan futti ke sajude allahumma sayyiban nafian janga dum ko fawno ila don handi an dan helta no winda an ida wadde azkar sidangay ni arde mutirna bi fadlillah message ni ramadan diyan sabu bural allah e yurmende allah kono don kadi ko tumandiyan dan helti o yalti onadi yedo ko diyanne yendi yan wadi honno ay hari dan wayri ande ko nan tay yani o dabba goddum go ko wowla lonto ko innano ko yo wulu wa hakada en rabbin dino raydo en yondi no raydo adkarji he waydidi amma adkarji di he watadi dilandaki tam dilandaki position jonde dilandaki labal dilandaki fihi amara salligi fewno do dilandaki daloti longal dilandaki o boyda wonde janaba nene aisha maki kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani wonela do kanyum jantoto inde allah saaji mabbe din fof ko be wakkili woko wobbe wakkili wodai saihum kuntata be salligat wodai saihum kuntata be wonde janaba be loto yaki taw dido adkarji dido ko di ouvert pendant toute la journée nyallangal fof ender jemman fof foti da doginde otoma on di wadoto foti da jogi keriki hida remude hida jogi tenide ne hida soppude wadoto hida kontude mbuddi hida yeyde da jabondirede marchandise e mbudi din di wadoto wano wigol astaghfirullah tubu ilaik kawon da do no kutubede do ay son tada astaghfirullah tubu ilaik bonno tama kutuba kuni awata wadde dum do wo ko hida nyamude e sida dani ko di do didi kono don kadi sida danade no wodi azkar hewdo de laado maki jangu dum do mucci to da walora beccal nyamanga a wadi azkaru non don kadi windete harida rewde Allah ila don hafina sa fini jangu kadi o do du'a kono non pijidi wigo astaghfirullah tubu ilaik wigo la hawla wala quwwata illa billah wigo subhanallahi alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya way worde duida doginde dum do na infraction kono ide wakkili wowlugo telephone ko tata ko infraction aduna Allah fo ahana worgol telephone ka hori direction no bandi dogi no ma wala ta telephone don kono bisorgol don astaghfirullah tubu ilaika wadata o somnaajo e nder ko woni defude ko woni rottude ko woni pasude conci din ko woni wuppude ko woni wejjutude dankikinno mo wayna wudude dum astaghfirullah tubu ilaika mo wuppude sede on o wowla telephone mo rottude mo yewtude telephone kenen kadara ko video ara mo noddi video mo wuppude mo noddi video mo rottude ay nyiri ko mi defi ko ay maafe ko ay ko welko ay dum fo mo dum wada o wakkilaki o banyaki o pereferaki takkindir gollon astaghfirullah tubu ilaika la hawla wala quwwata ande kadi nyabbeli di ngari koli iwata mo yida no nawninde sellata mi hunde karno nangila mi dogino kelkar mi rom min de o jidi no sat ene o anda docteur jo wawdo wadgo traitement fi jidi ko dul landoto da adi landoda fi askar wawo waddi adi landoda dum enen ko docteur tum hakikatan juldo ndey mo yaaka docteur yo nyawnda gol ko dernier solution ko taw o motti o ronku o wadi azkar o ronku ko dum addi mo non jodi o yawka laftani ba yaadu laftani harma no tagi kono enen katap ko dum adorte hore Musa e tum on yede batto do mi moccane hore mande ko jabudo parasamol yawta mo wullitike nyiri no musude dum ko lekki wonda mo tindinde mubasharata moccito dum do mar mi moccire dum do ma jangu hunde kay ala ndalu sunna wal jamaa wa inda ghayrihi ko buri hewde ko e jungo alu sunna jamaa o e ko wona me hino enen ko hebata en ko kala deun kun tawata hita kalifi hella don ko don darata hore ma hotorono da ya hi sa jabayno ndartude hore ma ede dewede e shuuda tawayno na goddum na jabata surtout ba Allah walli mi do acci waare to nabe ambe fono jetti hijab jon ci anni ko nisfu saga en anko dewal ngal faw non lanni ko faw non asikku ko tewe zahiri naaje non ko tewe feeñude non sa watta liili dum ko yingo desa ko tewe feeñude non dede tata ko sa yegama si o wattile de tati ko paske ware ma den no ka ken sa fembi men anda sa haji men anda sa hore tene alkam san don ko gundo da wadde imma gol jemma jula dum don ko gundo ida wadde mo jagole be ngure ma den dum kadi do ko sunna elado maki
ko ɓuri moƴƴude e moɗon fof ko ɓuri suɓeede mon fof ko ɓuraaɗo moƴƴude ɓuraaɗo yiɗeede ɓuraaɗo suɓeede ka ɓeygure mum nde min noon mouhammadou sallah sallam ko min ɓuraa yiɗeede e junngo ɓeygure mum nde ndi on hoyde de ɗum kadi ko sunna hiɗa warde hiɗa etaade fiyo ɓeyguri maaɗi yiɗe hiɗa wadde ko welata fayɓe maaɗa ɓen kon piɗyo ɓe yiɗe hiɗa wadde ɗum fof watta ɓe jetti jaabu sharii korto kartanno kañum ko fof no ila kaw yiɗa sonnaaji mo buumaaki o heɓii ko saboto an kadi sa ndaaraama ɗiiɗi a régila wallahi a tawa en kadi ɗa sabotini en sa wattaliiti te sa defoy ɗa marto infraction ji ɗe ɓuri yaltinde may diina wala tuzakku anfusakum walakinna allahu yuzakki man yasha ndaarir hoore ma ka timminaa ɗon ta ndaarir ka timminɗaa ɗo maa ɗum a laɓɓina e hoore ma jooni hohortoronoɗaa ndaarir yimɓe ɓen ka ɓe timminiri ɗon wota ndaarir ɓe ka ɓe timminaa ɗum par ce que ko ɓe timminaa njulaaki ma ko neeɓi kon fof kum baccu ngootum kun accuɗaa sina ɓete yiite ko kun ɗi temedere ɗi oɗa acci hay gooto e majji naɓataama a yiite eɗan ko fiyonno ndin concerniraynaama quoi hada huwa alhutuba alladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatmainu alqulub dey allah inni en ko jantagol inde allah woni ko ɓuttinta ɓernde hutuba meɗen on ni si tawi minitaji feƴƴi seeɗa haray kon yaafoto en torki allah tabaraka taala yo allah ɓuttin ɓerɗe men ɗen yo allah arti en e adkar yo allah artiren e moccugol e moccitagol yo allah arti en e waɗugol adkar yo allah wawni e waɗugol ko wiyete kon adkar moƴƴireji ko woni kon e adkar yo allah tabaraka wa taala on ɓokku en si tawino hutuba on saayi on raɓɓiɗa en adda e no ɓure la hawla wala quwata illa billah yirtoɗen adde en ɓuri astahfirullah tubillah yirtoɗen adde en ɓuri subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah yirtoɗen adden ɓure du'a yangeteɗo si ɓeygu mumen yani mo be kadi no mari important to non seulement a wurniti sunna hiɗa mari baraji mais important makko on kadi hino feere wano woniri ka téléphone nga hino imo hino whatsapp hino telegram hino messenger ɗiɗo fof hay gotum gollata ko ɗum ɗa gollata kon ɗum ɗo fof no mari kumbe no mari nafoore ko ɗum ɗa mara ka nder téléphone ma ka seɗa mari ɗi a piiji hedditiɗi ɗum fof a yiya joni golle telegram ɓeynama ene amara telegram seɗa mari fof amara whatsapp ɓe yetoma ene whatsapp kañum amarani ka ko noon ɗe façon adkari tan en torki allah tabaraka taala allah arfa en bakkatuji men ɗi e allah jaɓa e nde konɗe mo rewde kon ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بتورك الله نانو بين ميدن يا الله وسلم لا والكسل كلا والبي والإبانتال